3 колдуу робот-дирижер концерт берди. Дрезден симфониялык оркестри өзүнүн 25 жылдыгын адаттан тыш белгиледи. Концерттин жарымында дирижердун ордун 3 колдуу робот ээледи. Робот адамдарды алмаштыруу үчүн эмес, музыкада адамдар менен машиналар кантип бирге иштей аларын көрсөтүү үчүн коюлган. Роботту оркестрдин көркөм жетекчиси 2 жыл үйрөткөн. Жетекчи роботко кесипти ийне жибине чейин үйрөтүү үчүн ар бир кол кыймылын ондогон жолу демонстрациялаган. In den Bewegungen habe also versucht zu erkennen, was jetzt die Regatta ist. Also ich fand es toll. Das ist auf jeden Fall innovativ und das ist doch gut. Wir wollen keinen Dirigenten ersetzen. Ich glaube nämlich daran, dass ein Mensch das auf jeden Fall immer besser machen kann. Die Probenarbeit, die Mimik. Wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, in Beethoven spielen würde, das braucht man mit so einem Roboter nicht. Das ist sinnlos. Ne? Aber wenn man jetzt ein Stück schreiben lässt, was daraus Kapital schlägt, dass das Orchester in verschiedenen Geschwindigkeiten spielt, in verschiedenen Taktarten, dann macht es Sinn. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und jetzt würde ich sagen, gut, ich allzu viel. Und wenn wir jetzt diese Komposition hier oder dirigieren wollen, kommen wir ganz schnell an diese Grenzen. Diese schnellen, kleinen Bewegungen sind unheimlich energiegeladen, intensiv. Und da haben wir vorher schon viel Arbeit reinstecken müssen, damit es noch gut aussieht und trotzdem vom Roboter machbar ist. Das ist was ganz anderes. Es ist halt auch ohne Gnade, ne? Also es wartet auf niemand, es zieht durch wie eine Maschine.